Takže čaute, dnes si ideme zahrať Stafford County Railway na Roblox. Neviem, či som prvý slovenský youtuber na Roblox. Sme sa tu spawnli. Tak pozrite, aký pekný interiér to má. Takže musíme zdvihnúť pantograf. OK. A teraz môžeme ísť. Takže ešte si rýchlo nastavím to praky. Tak a môžeme počuť teraz. Takže ideme do Stafford UFC. Tu nám povie. Zatiaľ nemáme meškanie. To železničné policie. Tuto už brzdíme. Calling at Whitefield Lido, High Street, Stepford East, Four Ways, Stepford Central, City Hospital, Financial Quarter, and Stepford Victoria. This train is formed of 5 coaches. Ale môžeme otvoriť. Možno som prvý slovenský youtuber, This station is Stepford UFC. This is for Stepford Victoria. Futbalový štadión, neviem, čo je taká modrá. Will be Whitefield Lido. A ďalšia stanica je Whitefield Lido. Takže ideme tam. Sme v 2.3.2, ktoré pridalo nové električky do novú električkou trať a novú klasu 398 a vymazalo. This is a metro service to Stepford Victoria. Calling at Whitefield Lido, High Street, Stepford East, Four Ways, Stepford Central, City Hospital, Financial Quarter, and Stepford Victoria. The next station will be Whitefield Lido. We are now approaching Whitefield Lido. Please mind the gap between the train and the platform. A potom, ak sa nemýlim, ideme do podzemia. A ešte kliknite like a odber, aby som This train is formed of 5 coaches. Natáčam po dlhej dobe nové video. Teraz po slovensky, ale bude aj anglická verzia. Možno. Ale podľa mňa ne. To som tiež trošku prepasnul, ale pozrieme sa. Tieto dvere... This station is Whitefield Lido. This train is for Stepford Victoria. The next Tu station máme will krásne zase kúpalisko. Tak. A ďalšia stanica je Stepford High Street, čo bola kedysi pre Connect. Iba že jak vyšlo metro, tak sa táto stanica presunula na operátora metra. is a metro service to Stepford Victoria. We are now approaching High Street. Please mind the gap between the train and the platform. Calling at Stepford East,
Four Ways, Stepford Central, City Hospital, Financial Quarter, and Stepford Victoria. Takže, This train is vitajte v formed High of Street. 5 coaches. This station is Do High not Street. ride here. This- Čo znamená, že konektom oznamuje, nech tam nestoja. Stepford East. A tuto je to také ešte. Tu bola tá stanica, hneď tuto. Tu takto zostalo, taká diera. Takže ďalšia stanica je Stepford East. Toto je pre tých, ktorí hrajú SIA na Slovensku a v Česku hlavne. Lebo moc takých... Is a metro service to Stepford Takže Victoria. ideme. The next station will be Stepford East. Stepford East bola stanica odjak živa. Skoro. Ale nejaké... Now approaching Stepford East. Change here for services to Barton, Berrily, Hampton Hargate, Morganstown, and Whitney Green. Please mind the gap between the train and the platform. To Stepford Victoria, calling at Four Ways, Stepford Central, City Hospital, Financial Quarter, and Stepford Victoria. This train is formed of 5 coaches. Whether Newton Land platformy, Station is pridanie Stepford platformy, East. nový This train is for Metro service Stepford to Victoria. Stepford Central. The next station will be Four Platform Ways. C. Platform C This for station the is 15, Stepford 25 Metro This service train to is for Stepford Central. Stepford Central. Calling at The next Four station Ways will be and Four Ways. Stepford Central. This train is formed of 6 coaches. Prepačte, dala som si This is a pauzu metro na service natáčanie, to Stepford ale dnes Victoria. ešte vyjde jedno The next videjko, station will be ktoré- Four Ways. ktoré už je dispozícii na YouTube. Now approaching Four Ways. Please mind the gap between the train and the platform. Ďalšia stanica Four Ways, Metro Update, City Hospital, Financial Quarter, nie taká and zelená moc, Stepford ale Victoria. pekná. This train is formed of 5 Také coaches. špeciálne lavičky. This station is Four Ways. This train Niekedy is for tak toto vyzerá. Stepford Victoria. The next station will be Stepford Central. Ale v pohode podľa mňa. Teraz bude Stepford Central. A možno natočím nejaké videjko o British Railway 1.4, keď ja tú hru moc nehrávam, ale teraz vyjde veľký update pre ňu. Á, vidíme Metro 777, takže zatrúbime mu. This is a metro service to Stepford Victoria. The next station will be Stepford Central. Takže... A Now ďalšie approaching metro. Stepford Central. Change here for services to Stepford Airport Central, Benton, Stepford Bay, and Willowfield. Please mind the gap between the train and the platform. Teraz To Stepford Victoria, calling at City Hospital, takže... Financial Quarter, Ale and nezabudnite Stepford kliknúť Victoria. like a odber. This train is formed of 5 coaches. Stepford Central je takáto obrovská stanica,
gigantická. Kde sú tu aj SR, kancelárie a keby stará železnica s takýmito starými štrkom, ktorý môžete vidieť na starých kolajách. A najstaršia stanica z tohto updateu je Willowfield. Neviem presne z jaké verzie, ale je najstaršia. Is a metro service to Stepford Victoria. Calling at City Hospital, Financial Quarter and Stepford Victoria. Now approaching City Hospital. Please mind the gap between the train and the platform. City Hospital. Čo je mestská nemocnica v preklade? Blížime sa k 30 Metro service to Stepford Victoria. Calling at Financial Quarter and Stepford Victoria. This train is formed of 5 coaches. Station is City Hospital. This train is for Stepford Victoria. The next station will be Financial Quarter. A ďalšia stanica je Financial Quarter. To je kancelárska štvrť. Is a metro service to Stepford Victoria. We are now approaching Financial Quarter. Platform. Tam sa chodí west, staré Calling at Stepford Victoria only. This train is formed of 5 coaches. ktorá tam končí v Stepford Bay, tam vzadu. Ak sa nemýlim, je to rieka Ben, Financial Quarter. ktorá ide This train cez is for skoro k Benu, Stepford až Victoria. k Bentonu. The next station will be Stepford Victoria. Toto Your tam vidím attention, tuto, please. tak ona The chodí 1533 Metro service to Stepford Victoria has been cancelled. This is due to a member of the train crew being unavailable. to, no nejak, neviem moc. Až cez Newry, kde sa vlieva do mora a ešte sa vlieva aj do Linmex. Takže ideme ďalej. Tam už vidíme Stepford Victoria, takže to videjko budeme končiť. This is a metro service to Stepford Victoria. The next station will be Stepford Victoria. Now approaching Stepford Victoria. Please mind the gap between the train and the platform. This train terminates here. All change, please. Sranda, že som nemal
Chelsea. A tuto sme na tejto krásnej Stepford Victorii, ktorá bola v 1.10 updateovaná a pridaných pantografov 2.3. Takže keď sa vám toto videjko... Stepford Victoria. This train terminates here. All change, please. Takže Thank keď you sa vám for toto travelling with videjko us. páčilo, nezabudnite dať like a odber, veľmi mi to pomôžeme, chceme dosiahnuť 100 odoberateľov a vidíme sa na budúce. Čaute.